Oh, tong diserahkeun. Kulit buat banget. Ye. Aman, aman abang. Ya moal tuh, Bah. Heeh. Ya. Oke, Dok. Geus beres. Iya, weh. Kan dia ini, Pak, dari mau dia dengan dia. Aja rek nyampurkeun nya kamu nya acermat-cermat wae. Ya pura-pura jadi aing. Dari mah kami teh hadir satia ki. Ai kami nantuna. Oh, bangsa. Roy kali nya anya teuing teh tak nempona. Ya, kawin ke anak abah. Ya kami dapat. Nah, abah ada permintaan. Lain minta emas, lain minta segala rupa. Abah mah anak abah kawin, tong diserahkeun. Ya, Bapak dan boleh diserah. Salah anu kawin. Iya, iya. Cika. Kuna. Ini nyata saya ini ya weta. Gampang. Jadi itu mere. Lain. Orang memang terampil masih muka. Arya kamu tahu nggak sih rap? Sabab Aris kawin dina sifat seni. Tahu. Tadi oge di bawah tangan. Heeh. Ngaranna kawin di sifat seni. Nah ngerti artina bawah tangan. Di luhur leungeun abah di handap maneh. Bawah tangan. Gampang di abang kawin. Tadi bisa dungkulan bawah tangan. Win. Apa? Nah, gitu. Iya, Batak. Ngus jadi. Geus jadi. Dua usul. Kawin bawah tangan. Gesang sama sah. Gesah. Gesang. Win. Win. Sah. Gampang bere. Tinggal di bawah. Tinggal nyeret. Sok segini. Oh. Ayo jalan. Iya, wes. Mudah-mudahan banyak kita. Oh, abang mau ngundang tetangga. Pentang neng yang tadi Can. Lain bisa. Baik. Can kesaksian. Kawin bawah tangan. Kawin bawah tangan. Lemun abah di luhur, Abah di luhur. maneh di hadap. Ulah mah bisa tinggal mah. Ye. Luhur mah. Tahu aja. Omongan. Lain juga dia abah di luhur orang di hadap atau Kawin, ya. Oh iya. Sok. Wah, siap. Win. Sah. Oh. Gesah. Mulai lagi ya, Pak. Sah. Oh. Asal sebian dia sah. Rasa lain kawin pakai syahadat dah. Gitu ya mah. Win. Sah. Kalau itu mah nyandung 5 mah. Si aingnya. Jangkrik ganti. Sah. Bener tuh bau ini jangkrik. Sekalian entok. Ya. Benar, Pak. Jerek diganti suku bebek. Kawin 5. Wah, ini. Pakai buaya aja. Ayo dikawin ke lain. Ampun. Sok mah. Hah? Arek kawin. Ayo teh kawin ke da beusi teu meunang deui nya, Pak. Oh, Geus lah paksakeun lah. iya kawin bawah tangan. Bawa tangan ieu lah. Tangan Bawah tangan. Bari nage babari. Babari. Tung. Lain. Cara tuh banyak tung. Pat, ayo oke. Gitu kayaknya, Pak. Aya ada yang jawab benar. Win. Ya benar. Ternyata benar Win. Heeh. Mulai tung. Benar kasuk aing. Kasima. Kasih mah apa? Dicoba kasima. Sukunya dan sukuna. Gas. Gua bari saksiannya. Oh, iya kawin bawah tangan. Nah, siap. Geus siap. Sok. Nah, tuh. Iya gitu. Oh, ayo dulu. Nah. Kawin. Wah, nafsu ya mah. Ayo. Jadi, oh birahiwa datang lagi kerangka apa tanah. Geus. Geus lamun cara saha geus. Eta mah terserah maneh. Bulan maduna erek dibawa ka Bali ke. Erek dibawa ke Karawang ke nyewa hotel. Kira-kira Harus dibawa ke Madura. aing mah jelema
aing main kalah layan. Nah, Di bawah itu ke kalian karena bulan madu. Ya, tambah deui sakali deui amanat tade tong diserahkeun. Ya. Bulan madu. Ayo kenapa? Aduh. Jadi di bawah mana bulan madu? Kayak ropa aja. Ah, kelor. Im, anak abah laku. Laku kabeh, Pak. Laku kabeh. Mencina tuh. Saksi lo Pak. Saksi lo. Budi lagi itu saksi lo. Terus batang-batang aja. Bosan ngomong wae aki-aki cicing geus. Ulah ngomong wae cicing. Oh, iya ke cicing tuh ngomong wae. Saksi. Saksi. Ada di bawah. Iya bulan madu. Iya marenta uang saksi. Wae aki-aki di setrum oge dah. Cicing. Oh kami toh terewel. Iya, wae. Bulan Maduna ya wan ka kalian kalong. Laut. Ya ke mana? Ayo ke puncak. Ayo mari ka laju bioskop lah. Oh nyamunahan poe bari ngeunaheun lalajona. Kamu ke bioskop layar tancap aing mah. Ngomong aja sih. Ayo kuda. Hai sayang. Iya, elah ai kawita euy. Bukuran nih. Ulah. Ulah baru kawin. Aku punya. Sayang cinta. Pengambek kayak apa pemajikan. Pemajikan mah kudu gitu. Kumaha ge pemajikan mah cari makeun. Bener murah senyum. Malu-malu tapi mau. Nah, itu. Tapi udah lakukan pokok mana? Tuh, tangan. Lucu. Nah, geus ngasih. Enggak sih, neng ayo mah di pembajikan. Ya. Ya, kurang jalan-jalan. Kurang jalan-jalan. Itu kawan alun-alun. Nah, jalan-jalan jangan. Kade. Jadi mau kemana? Tanya. Ya, neng kurang jalan-jalan ya. Alun-alun. Jalan-jalan. Orang jalan-jalan. Orang makan-makan di restoran. Ayo kamu mau odong. Ya. Atau cara dia mah repot. Oh, antara malu-malu ya. Kalau malu-malu banget sih ya. Mantan aja malu-malu. Ya elok malu-malu. Aku malu-malu. Ya, neng orang jalan yuk. Bala. Ya. Hei. Sampai jalan gue. Cekain gesok tadi keluar kamu sih jadi kamu ta. Ayo sia. Bang Arisan tadi apa? Itu aki-aki kayak abahna ulah diserahkeun lemah. Jago. Udah mati. Ai pamajikan siawas lamun ka toko emas. Lamun misalna meuli cincin. Meuli cincin. Ganggu lah. Pokor main kos kia, mawan kos kia tuh ganggu deh rumah. Mana? Ya, ganggu ya. Emang guys nasi, betul guys. Aja sama ganggunya ganggu. Oh, dari mana? Nasi, Oh, nasi.
masih mau kamu mandikan ganggu perjanjian cakap banget cuma terangku gabungan milik eta ayo guys